mulai pi baro ba baju paj ke channel jong sangat perta kumalong menta kumalong tu ka kinda sini ka ada ba nginruan rabing pi hakbede berka kubor kabak mi na kaying kasari hakbede berka jingsim mo kaduma kay biyadai berka jing te bat salan ba anyo doyong bat kumjuru hakbede berka jing sim bisar ka high court hakbede berka jing dan pi go factory kumalong menta kasngi lara pikan mau kini ki aku tu kowe ka kubor ka wanra anak mat hijau kena keng besar. Mana kalian kakak seri jong ki arngut kinong besar. Ka division bench jong chief justice acting justice HS Sangkeu per justice W ding do. Kila hukum ya superintendent of police jong ka East Jantihil district. Ba udai ban wan mi ban ajing pensai hak mat jong keng besar. Hak biadai perkejing kenrai jong kejing ti do yang bean kam tam hang tai hak clearian. Hak apa? Kumbasan saw hajar tam metrik ton jong udah yang la yo sim jingkhen la lap da ka one man commission jong justice katake badah kena ke jing one mi mentak segi nak liang USP ula ajing pensai ba ula dan hakatai ke distrik la kumba palat ya ka Arsnem si pobnai badah kaliang chief justice ula ong bakumno una udah yang ubadan hakane ka jaka halendad jangka St. Anthony's College bendi hati hak por mentak pala pen kala kerteng saka Don Bosco College ubadan hak mat jangka Surok ba hanong ba jangka distrik ba mentip ai na kaliang superintendent of police ong bana kaliang jongi marsnya jing tip ya kane ngila ada ban register da ka ejahar ban register da ka FIR bana kaliang jong kaya komite ke belatung dak Supreme Court ke komite jong justice katake ke ong ba mentah kidang wajib sisa hak beri ber kejing no doyong lah tu no doyong udai san si bentana tu doyong bol ada ti haswaban kang ti doyong nebar utau doyong ong inventory score ba ubasa saban auction uang chief justice ba mentah kasngi namla ban pat aya kena ka hukum namar ba nihap ban apsa ya ka report ba mentah kasngi na kaliang jong ka komite jong justice katake kalau ada ban fight susu ngi la yo iba hak ba yada berkena ke sumuto nak kalian jong chief justice ulong ba ngai ngiyo iba nak kalian ka sorkar kam tam ka persang penban ban sakhu jela ban ong namar ba wong katkum ka order ka mi haka katkum ka order ka mi haka khat pratrek jong mana bisi phau ar hajar phau ka hukumnya kena ke kaseri kalau kedau syai ba chief secretary jong kajerla bat kumju ke superintendent of police jong kita ke distrik kita iban penting kenapa an om dan su kono ka jing tibe anyo do yong wong chief justice mentakasngi justice HS Sangkeu ba kumno dan do yong ong pidon bok wong kadon kata ka saving grace wong kata ka exact word jong chief justice namar ba justice kata ke umpat la pasok med ikana report haswaban sim ya jing bisa ngimpat la kin ban pengat ipila kadai em ke kontem namar ba ka order bami hausna marjar ko la keren saya deputy commissioner superintendent of police bat kasorkar kari ban tengah ban om don siu kono ka jingti be anyo do yong ne ka jing salan be anyo do yong la nak tang kitu ki bala depti bat bala yo jing bit ban auction da ka Coal India Limited mana kalian jong ka kaseri kal aila ba mentakasngi kan empat pengat age ke kontem namar wakindang hap study launa udah yong badan saw hajar tam metrik ton udai sisan em tau ba lah kedau hak report jong kesorkar ba udai ba la depti swaban wan gajing khang ti dau yong susu ngila ban yo iru ba nakal yang ke kaseri kalau sim besar sik kuai pat ki makoduma hak apa kawai ni ki makoduma kadai ke file dau MLA Barem Urapul Esmarang hak ba nakal yang advocate general ne pelidar bambi khamade kesorkar ulak kan thok teng ya kene uang bahkan kam daya ke jinsa ke public interest litigation PIL rekisa kadai ke public seeking interest persang man yo yak publicity ne bat mi ki khoborong nomor bahaswa ban mi ya kene ka bahaswa bang file ya kene ka PIL hakmat jong ka kaseri ula ada ai lupa suaya kene ki khobor saka kot khobor selong time suang haknya saya uang kene kam dai ke bau dan kam dai sisa kata ka ba interest nak petak interest jong kipat ba ne kata ka public litigation interest sendiri kadai ben nak pentab unmi khobor na kalian chief justice uang to ya kata lek sengin
ngin empat ong bakadai gunuk no nrengin up bat ngin ailad yau respondan bat kumjuru yau petitioner makin file ke affidavit bat kari joindar jongki bat hakabedai bat kawai bat kamu kudumah ka ba ka dan gajingnya pen ini ka ba kloit ba kabdai ka ba ujor persa ya ka sorkar jalan leng bau Sailandar Kumar Sharma hakabedai bat kajing kenrai jong kajing ti daw yong bean bat kajing mi kikar khana ki mpat yo jing bet na kaliang nong mi khmat kakasari ne wat buket jenar jong sorkar ong mana kaliang unew nong ujor PIL ru persang ban kam dai ka PIL rei uang gadai kan na banta ba unyo jing mentoy ne kajing ujor mu ko duma ba unyo jing mentoy namar udai uwe ne ki director jong ka company bat mi yaki kok factory bat kumju ya ki kok bat kumju ru bat ki ne ki kisiman uang ba karena kajing ujor jong kadai namar udon kata ka business rivalry ne kajing akun persa ka business hakabana kaliang chief justice ong ya kanero ngin empat laban ai kono ko order hendai na kaliang jongi ni ailat ba haka kendai tadai ka bangin simbisar biang ba unsur mid ya ka hakabere bar kena unsur mid ya kita kikot jing pinsya jong uba karena kajing penyang ya kowe ka factory satai sa karohil sekali ko sulai baan kelempat yo ya ka jingbet ka biang kelempat yo ya ka mining license bar kuwe tetat hadu kota kapor lasingin saya yo i menu badai menu bakla tangkat ne ku boleh sebut